ریاکسیون اپراسیون ترکیه لسر کردان نتنه باندور هیا لسر کردن هندر لی هر وصال لسر کردن دروژی. کردانی هر چوار پارچه کردستان لیره کوبوینەتەوە لەبەر دەرگای وایت هاوسە بۆ ئەوەی بە عالەم هەمووی بڵێن کورد لە هەر چوار پارچەی کوردستانە زوڵمی دەرهاق دەکرێتن بۆ ئەوەی دژ بە ئەو کردەوە دژە ئینسانی و وەحشیانە بوەستین کە بەرابەر بە کورد لە هەر سانیە و لە هەر دەقیقەیەکە ئەکرێتن. اف بویا چند ماه حکومت ترکیه قدغه لسر باجارن کرده دانینه. انقره دبیجه که او شر دجی تروریه. لی چافدیر مروفاهی ددن زانین که گلک کشتی هنه و پرانی آوان خلکن سویلن. So in my recent trip to Turkey, I realized just how د سردانا من بو ترکی من دید چند دجمناتی نفبرا ترک و کردان هیا بو من پرخمگین بو دم من دید پیوندی به کردان آته کرن وکو پلیا دویم لترکی جبرکو او کردن اف پرزگریک براستی خرابتره جکو میدیا نیشا خلکی دده هندک چافدیر دبیجن پیویسته که پروسه آشتیه وگره. There's no more peace process. Ti pêvajî aşitiyê nemaye. Ji ber wê yekê em nikarê bibêjî ew ê berdewam bibe. Divê PKK û hikûmeta Tirkiye dîsa dest pê pêvajî aşitiyê bikin. Gelên Tirk divê bû Kurdan û bajarên Kurdan bê perwerdekirin. Mirov bingehiya herê giring de pêvajî aşitiyê de ye. Ti bawerî navbera PKK û hikûmetê nemaye. Pêwîst ew e ku divê her du alî baweriya ava bikin û bu pêvajî aşitiyê dîsa bên bahev. گلک از باور دکن که نافبنکاری آلیه که سیم پیویسته تا اف پرسگریکا کردی برین آشتیانه چاره سر ببه. I hope that America will suddenly wake up. از هیویدارم که امریکا جخاو رابا او باش دبینت چید بل لی پرس اوه که اوه تشتکی بکن آن نه. پرسا هری گرینگ دوی شر دجوار دا اوه که گلوه اف پرسگریک برین سیاسی بداوی ببه یان هین خراب در ببه. I think از باور دکم اف شر زوب زو ناراوستید چونکو خورتین شر دکن گله گازنده هنه بی چاره سرکرنا پرسین وان اف شر بداوی نهیتن و حکومت ترکیه جی ناراوستیتن از باور دکم روش وی خراب تر با دوی دمی که لکردستان باکور شر بردوامه کردن دروه جرای گشتی را دادن خویا کرن که کردن هندر نبتنینه. راویندوسکی دنگ امریکا